Assalamu alaikum, tengo jitukufu wa Komori mjiundao Abdul Sami daka nzima. Wa Komori amjose duri Sami haukana mjua ukana tujurunga si harumalila hidza aukaya dizore zamba ukana usikiti fumziro malali yokana gami harumao mjiwaezi wa Moroni homra wakule ihodi wekawe makazi yangu ni yafanyao watukufu wa Komori mjokanga mjihundrao bonze nanu wajokanga wajihundrao ndani ngaribe hoze ntosa za Kiislamu za hatu mduhamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mnguna jengie komba banu mlio nganyu wanono ranyi reze famiza hanyu nsipia ngamshukurio wa Komori jimlifu wakodunga za video ikao dorikosa na rishindi rijitekeleza gamwaboshelo marhaba hawinji ebatsina udiwaza ze media zaho wananyasi wonsipia wakorenga za video za hatu ili ya uonesa wana wa Komori skwalelo tikanti vanu akamimwa na Mkomori yo wajibu nje banu nje shemeze hauri jereshele zizane yebonge mimi upando wa hangu yo wajibu karina ujuwari ke harumwensi hatu yinu nekena wensi hatu yarengwa ni mafujari nekena wensi hatu yarengwa ni makrimineli ritojua rifanyeje haubora wanambana zamaha na maha ritoshinda rawaswili heze tabu no mbabandrano rilonu shakari na ujua rijeri kensiva wake dhalimu lishangiria wezi ya kifujarinu wake dhalimu lilo harumemba ezini likensi lidwamba nrongoza ndrabo ikemwa na Mkomori yakeka heyabanu yambatside namna hiyo uskwalelo tikanti ba njeni beye he marabiha ya Humedi msaidie auka Humedi msaidie we jindu lenza ndrabo Humedi msaidie vanu na mkeradhi wa Komori ikari jerikansi vanu kari tsufedhe hiwandu shangarambao owandu wamba warengezwa mana zanti Humedi msaidie nga muheshele zizo hukahuzisiwa ni journalisti harumane suala la maorelini ezo wamba hindi kwamba ukaya ila barua yanzihwa na barua yanzihwa yojofutwa halafu lelo Humedi msaidie ukauja unyema rabiha wambiwa Komori ndrongo za ndrabo ya ukaya lelo inu owaloma ore ngwanzao watowe madelenka ngwanzo watowe madelenka na wabo Humedi msaidie kabatsi madelenka
hamanda anyi mwarengensi hatu mwirumao ezakadwa bini bwa humedi msaidie ngone sokaya mzia wana wa Komori watsirenge vedeti ya ujitapilia emahomio ya hao ya wedaru mwalesi wala maore sheka wendea ekawarenge vedeti ya wedaru mwalesi wala maore ilazimu owandu wa warengwa waretewa wafungwa ekanga wandu walazimu wafungwa bahumedi msaidie wendanyi mwana Mkomori hajoka katawa endaru mwalesi wala maore asibabu hindi wamloma adui wahensi ne mwanansi vanu bahumedi msaidie kutsurongoza wa maweni ya mbude kwambango warongozo wa Komori bahumedi msaidie tafadhali bahumedi msaidie urensi zendrabwe zaha baso hurisa mrumdu hazia mandawe hojaini wakati haina mfumtana haruma baraza la makansiziri la wizi la kinafiki anakuli hali bahumedi msaidie ngebanu humedi msaidie rango mwaha ulo yabo omradi hindi ngojo jeleze yabo kanga mwedo mbio zandrongo zankiba na abwankiba ya Komori wende waitashonga ukawaziri wa yankiba bahumedi msaidie yankiba ya Komori wasulidahu ngawe waziri wa Heledima bahumedi msaidie unambie bahumedi msaidie lebavu harumama habanu rijoka ula ani Mkomori yajoka ukinai yani yajoka ukinaivu hamadi ni mshinzi ya dima bahumedi msaidie ngebanu sabarindi ni bahumedi msaidie haina wakatuju habanu utswamba ndrongo za ndrabu muhuzwe maore shaikundi shanyu muhuzwe maore halafule longa mjoma beukana ngabo mwele wanu kamransi na mkera dhimransi bowenza shonga banyi na shonga ngema ni shomari kazaindi bahumedi msaidie alhakika Mwenyezi Mungu baha bakomwari garjusi sawa ngeba no humedi msaidie shomari kazaindi harumwensi inu dele kochine karavati wangu mabani hanyu mju hao mfanyo misafara mwenda mwaonaze ntizahe mabani hanyu mwatsu paroshindo shekeza njema shanyitso shekeza widzi na shonga na utsovu ngaruhambi yao bahumedi msaidie inu densi ya hatu kuna ujua haina mfumtano utojora bishuo wa Komori hama suala ya tsona hata mshinzi bahumedi msaidie ngarirambula nao ngonjuondro mina kansiba vanu rikaufikiru kawe mwanadamu uhozwa wanensi wallahi billah njaka utoka bahumedi msaidie we adui wa hensi ya Komori vanu mimi bahumedi msaidie katikansi vanu ngamuhureponde ngamina haki hauka engwe shelo bahumedi msaidie izo wakaunambia hoda honi haho rawa jajaru mwemba ezinu ngoze sheleyondo rahanami shema kalima bahumedi msaidie wakaunambia hoda honi haho rahawe jaka unjiyaruma embaye zinu
tikaufikiru kawe mwanadamu uhozo nensi ne mwanansi emana na hutawa bohumedi msaidie na watijojoka jawandu mdoja nerema mlango wa hao shemana na hutawa emakalima wakaunambia wakati kaundo raka anzari foti mamadu raka usustene mamadu raka henda zambio raka hufa sababu mamadu ya unrezi izo wewe wakaurambia hawizo wewe wakaunambia tikaufikiru kawe mwanadamu ufikirilio ensi ne mwanansi shan ranguna joka we adui wahe ensi ne mwanansi inde mana na utawa watu parono na haruma mlango rango mahawandi sono mewata kuja parono na haruma mlango na wengo joka tsikodoja wahako haina mfomonsi rawa jaka harumezi inu halafu umedi msaidie stepledi ngosi banga we mrumdu hazi kwamba uzawana urensi zendrabo nezenkalizi zawambiwa komori ngebanu lelonga mjoka urambando mwende jana kwamba ukaya harumale suala la maoreli tsenaba ukawa shele ziziwando nondo nema journalisti kwamba harumale suala la maorelinu ngabo wandu waheyao banu wambao mnyanya karatasi yanzihwa iyo karatasi yojo futwa ngelelo ngamjoma mbe wakomorukananga mwendao mbio za uparihani ha amani na abuhambi wazo jana huziharaya ngebo lelonga mjuka ujamdambe ndo mwindi ngebanu wakomorenga mwanzori kendaho ngebanu nyi wakomorenga mwanzori wasulindaho yende halinu hatani ikema jindu masauvage macriminel hama humedi msedi ikengu jobanu ike humedi msedi yengu jobanu haina mfumtsanu ya bendrongo za ujinga humedi msedi vanu risarira mbuha za nkili hatu rizi ya ndongoza urema mlango ya umatike ya mafura rizi ya ndongoza umeya ya wimaruma mlango mruyambe mrumshahenge mwade wa hamili humedi msedi sima shababisha dasiri jifahari yo rizi ya ndongoza umezi hale rizia haukari kaufikiru kaya mamadu eka hundrezi inu suanguri sisongamani au suanguri hezobo juu shanja kautokabo humedi msedi jana hukahanza rendera wanesine maraiya wakausute nazali ikao gamzambondro ba komori gamzambondro ba humedi msedi mweshele tarehi ngeba na janaba humedi msedi aka directeur de campagne yehamba yunusa wa shimvuni ya bambao ngeba humedi msedi babaliwa majunia maili ya zononde ngama asime izo mimi na mbao humedi msaidie babaliwa majunia maili ya zononde ikao majuna maili ya zononde hayo yakaye hansiwa akotene nyumba ya Buruhani vice president Nurdin Buruhani banaba ngamanza uredwa hamba zile kao do mwaka urisababisha banjie nkodo harumwensi ya hatu humedi msaidie mhulu majuna maili ya zononde yaka kote ne nyumba
ya vice president Nurdin Burhani haruma kontineri ya mwanamshe ya kanaduka yabo ikaw mimwengoni mwandu wakaujusema juna maili ya zononde yayo riya hamisa haruma kontineri bo Ahmed Msedi ngene swala wala mbahindi haruma yekije kwamba ukaya haina wandu wajokangwa nzoa mbendrongo itsondi zo haruma wandu wasutene wazali ulio lelo rihime riware mabi rihime riwane nao ezono dezila bakomori zipangwa rijari tila neda musimaraia wasi hawasi bo Ahmed Msedi inu tarehi ngele lo bo Ahmed Msedi ngoheyo yabo wabendrabu urisizo wana wakomori wambe hena mwana mkomori ujoka ngwanzonde ya tapilie le komio la hahe harumana si wala maore ilazimu ya rengwa yafungwa ebe ya lazimu yafungwa tsindanyi kwezi bowezi watukufu ngeba nunga mndini kole sunai yeba nunu hadisi laibi gamfikiria ukaya mtuka mle shatsika huja nibirlie ye marabiha ne batani ya Ahmed Msedi enu habyo kana Ahmed Msedi stop dingo hi bahari sari jiankili inuti hale wakaujaweba mrudimir fraru mamlango abari rabu okai mwana mkomori habono umezi bandu ya hatu sido wakomori wantipia bandu ya hatu hau bandu ya hangu kati heya bandu wa Ahmed Msedi ngamwambweza haho dabo na jokanga we adui wahele toifa la Komori ngawe adui ne Komori ngawe adui ne mwana mkomori inde mana njohe ya bandu wa Ahmed Msedi nsojo mbani nafasi haukangari rambu wao zenkalizi nowidzi wahanyu arimwambiao indensi hatu sonsi pia suala la bili ngamjio harumale suala la maori kwezi wa Komori kwezi janibu zilo mbali za kisiasa zilo kinyume nembaezi ya thuma nazali ngari mrongo zao le suala linu ti suala la kipolitiki linu suala la rihusu haina mwana mkomori reulo haruma mbaezi reulo kinyume nembaezi linu liripasa sonsi pia ngamu mparoni hususwa ni dowaze wahangu walo kinyume nembaezi le suala linu mtilipolitize na siasa bakari tuelewa omwendo mlonu wenye wandu maopozisyo rangule suala linu lahe ya baoni shakari tumonani bandwi wahanyu ngeba nyinyi ma opposition ngani muzisoni ngamanzo mwende haruma voti za 2024 ngamwendo maru memba ekemara yawafu ekemara yawarinde hazirewe ngabo nyinyi ngamwendo maru memba banwe mana lelo mwabaga manzo mwende haruma voti za 2024 dabo balo maraia walona mo ebongenga mparoni ni mwandu mloki nyume nembaezi le suala la lelo linu ti suala la mru wa siasa hau mru loki nyume na siasa siwa na wakomori no karti haruma siasa
na rijuhe rionesa utukivu rilaani rionese izwe mwana mkomori kao ndo dozi mhundao kwezi wa komori shinu jihadi ngari juwao kaya yema krimineli warengensi ya hatu wahuza shesi wa shamaore warudi warengele jeshi la Komori ili ekangarida hiyo warifume shawallahi bila rasuli ngani mwambioni shinu jihadi maswahaba wenji wakaona mtume wafu mguha wa rehemu narijuheri ime bainu bana reulobonze reulo masiwani shinu jihadi shao wananya si watabi hao karina ujua societe civile komite maore hokalelo ngamwendo maone prefet mmoroni hao mwande maone ye ministre de l'intérieur bakomori mwende mwafanye mahadisi wamnikani wa usiku rijoka ujuhari shemeze le danzilaye mwana mkomori ya tabi hao yuaibu iyo aibu ngenyi mlo kinyume janibu za kisiasa mlo kinyume nemba ezimu ndi ngen kama nde mta autorisation kamja kubaliwa ngebo wananyasi walwaru mwashasi wa shamaore watofa yobahi ebo ngewa Komori narijuheri hii mebeinu mbana ngwaje ilia ngarijuwao le jeshi la Komori o mahalalila lao ngarijuwao o wanrwashao o mahalawala lao ngarijuwao o wanahao o mahalawala lao narijuhe tena ngamla peli haina mwanamkomori watwania haina mwanamkomori uhozwane Komori ne mwanamkomori narijuhe ekari juhari siho pareni rishemeza ukangari kozao ema militari wariuwa shana wake kote hakote haina waziri ulone mrumshahe haina militari ulone mrumshahe no wanahahe naridibi yehula reralwa hitwa hunu nele jeshi narirwe hitwa hunu haruman roshahao hao haruma wanahao ezahetido wazaza hao wanatido wanashwa hao etwa mayamru de mrumshene mwana reulwa hunu shanari wowandwa shahao hauri wowana hao rike empartu rititoka banu juma udhulumiwa jumorelo hitwa nele jeshi la Komori nongarijuwao o mahalawala lao garijuwao wanroshao o mahalawala lao nono sidena mnainu Wakomori nari la mwadi ngosi karina ujua rijerire ndo masklavu vanu no wakati uja haina mrujo kaufa ngujo hufa maswahaba wabiri wafu emitumeifu ngere ifasimba narijuheri hime riwanileshe jihadi shayensi hatu wanu waladahu yanu masera yaladahu Wakomori narila mwadi ngosi kaitina maana we ulo faranta we balagari la 9000 euro kutujuwa ulibala hondo mjini hanyu wabatonzia mwana mkomori ulo ulaya
wajana konjilatweri kuna unda majabaridi urumie hoko mjinanyu kautsi mwenje ngeu mwana mkomori ngawe na mradindi izo dizo ya lazimu rijweri shemeza dingohi yensi yatu irenge uhuru mahami nji haina usiku nga mwishio lahafu ebatikaire kari juha riwanilia owana hatu hauriwanilia owana nashwa hatu ritijari rumwa ne majinru yanu owana hatu warudiwa jawaru mano wana he majinru yanu henye ngamu mrongozoni bwa komori ranyi mlo hule roalo karibu ngamu mrongozoni bwa komori mime katikansi banu mi urongo wa haji la mwana mkomori karirambuha ematsodi ngosi raransi mvurano rajuokana ndensi hatu ngari rumao ni masovaji ngari rumao ni makrimineli ngari rumao ni madiktatori ngari rumao ni wezi rahunda tartibu ya ubadilisha emasera yanu rahunda wandu waduka walezi nensi hatu henye kaina utokiri haina mfumtsano humedi msaidie yajea nyema rabiha ya rabishrowa komori wahena mru ya renge peleo nge jumatsobeya enye gamu mrongozi bwa komori sonsi pia si wa komori reushangirwa yezi reutsushangiria yezi wallahi si wa komori misodore jezale kalima iloka si wa komori ewange narijuhe sonsi pia ewange ndemano kananga mrongozo ze societe civile komite maore opposition rijuhe balinu tisuala laki politiki owahuze maore ngwaona haki warizie ritijuhera shemeza nezi hundao wananyasi wa komori walwaru mweshesi wa shamaore indemano kana haina wakati ngwajopua jeshi lijeli lirirwe hitwa shana rike tayari riralwa hitwa sha ranyise mabaki ya maili ejore mahunu ularireme ejore mahunu gutapalo shemru mshahe no wana wakengo atapalao no na bakereglemete konti ebonge wakomori ngamtsa usamaha bamimi nsoka ujabanu njeni wonesa utukivu ye marabiha ne madzambaha hele suala lahu medi msaidie ya ulamba harumo wakomori ikea mabala ngena imani ikea mabala ngena irumbi ikea mabala ngwanzo yensi ne mwanansi na rimwabi anukana mwengoni mwema adui wa yensi kabati jahumedi msaidi hebo ngenga mjauri samihi bari mwambia nukana tujurunga ritsingo urumia ilamba ponje ilamba chargeri shaka batsi mwenje moroni sharika wajibu rijebanu rijeribe hema suala mshinzi ya hatu haukasiwa na wakomori kwa mrujori shangaza kwa mrujori risiza besha ndaba hanafanya video yinu ngami tayari ikanga mfoha mnyezi Mungu ikanga mfoha uralwa hitwa shata aswime wakairi wahafa kwa ya chamba mru hamandami gemindo ewange wanama watukufu ngamumbosheloni marahaba menji
roa dungaye video yinu roa jo hidunga banda banu ili rijani wakati rijerkensi banu rilamme imaranya wako mori wala mmeza nyewengeza hao wajua ukanangwa ralo hitswa ni makrimineli rihime riwane ne makrimineli waridhulumu inde mano kana miusisindri ya risala yinu hususwani de mashababi aukarjo kana owaze wa hatu wa mahamengo mfukare wa utidojoka uhima wa wanilie yensi hatu wa iwanilia jana rarenga independence rarenga uhuru ya baba halelo si wandu wa uhimari wanenema diktatori makrimineli wafanwe nasi ebonge ngamumboshelo ni maraba menji hotu kufuwa hanyu holiho de namna mkoshinda mkansi mdungu video ikaundo ni ifanyao iloti funvu chashi ngamu mtosoni ni mbeshe ni zentosa za Kiislamu ni mwambie nukana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngarjo na wakati wa satsena ikahala kalmauti haririhiza yawoze jamapi ya salam ahsantu. Vive la Russie. Au secours Poutine. Vive la Russie. Et drapeau Tsaïyo. Drapeau Russie. Vive la Russie. Au secours Poutine. Au secours Poutine. Vive la Russie. Au secours Poutine. Au secours Poutine.